Ovako jedno poduže pitanje, dakle u ime Udruženja građana Foinčani mole nas da načelniku postavimo sljedeće pitanje. Poštovani gospodine načelniče, što vi mislite, hoćemo li ikad doživjeti da se područna škola Bradići, a naročito sportska sala, odluča za realizaciju aktivnosti i projekata koje za djecu i mlade u mjesnoj zajednici Bradići osigurava Udruženje građana Foinčani. Dole je srdačan pozdrav i vama i djelatnicima MZ Maglaj, Udruženje građana Foinčani, Davor Šupković. Pitali ste me da li ima politike. Evo dokaz da ima politike. Dakle, ovo politika pravi problem. Ovo ne pravi problem zdrav razum. Vjerujte mi, ja ne mogu da shvatim da postoji neko ko neće da pronađe modus i rješenje da se izađe u susret djece sa tog područja, da treniraju koje već sportove sve treniraju. I radi se o direktoru Osnovne škole Maglaj, gospodinu Vojđi. Ja sam sa njim razgovarao, mislim da sam slao dopis, razgovarao sam sa ministrom, kantonalnim nadležnim. Ministar mi je rekao, moj načelniče, neće uvijek direktori da slušaju, meni nije jasno, ja da sam ministar, da mi ne sluša jedan direktor osnovne škole, ili ne bi bio ja ministar, ili on ne bi bio direktor, ali nadam se da ćemo ovaj problem riješiti. Ja očekujem prvu priliku da razgovaram i sa kantonalnim premijerom, gospodinom Galjaševićem, na ovu temu, jer ovo je bespotrebno prelamanje igara velikih preko leđa djece.